right. Ufika ngesikhathi esi-right. Uthunyelwe nabadala. Ungabadala. Ufike ngesikhathi esi-right. Ufika ngesikhathi esi-right. Yazi nami. By the way, namhlanje sivakashele imalini abahlobo bakudala ababuye ngeinkani abadlali akuthiwa uthulela abantu abadala nje ayibo yazaphazamisa ingoma and kuze uDecember njengamanje sifuna into eyikanje ke manje sifuna into eyikanje ingoma iphumile bafethi yatholakala ama digital platforms ngathi kuvala uhlelo. By the way, igama lami uSizwe Plus, this is a podcast affirmation. Sifika ngasigalelekile KZN's #1 podcast. Namhlanje sivakashele imalini umduno Thofa. Umdu waNtombela uThofa ngilazi negama lakhe. Just imagine. Thofa uba igama lakho by the way. uThofa nje. Cha waba isibongo. Ugoge, sibongo esikhulu. uThofa uGoge ngakhumbula ke manje uThofa uGoge nomdu Ntombela together they call themselves imalini eyidala sigcinile benikuphi Lesikhona. Bengene bangenelele. Wesiloko sibangenelele, yazi besikhona she. Uqinephi? Kube imalini u50 rand. 50 rand. Aphathi-ke nje kumnandi namhlanje ukuthi bafethu nisivakashele la e-studio siyathokoza kakhulu ukuthi sivakashele yinina and futhi nje kunengoma entsha egijimayo njengamanje abantu abayithanda kakhulu la esihamba khona. By the way ngicela ngibona niperform umshadweni kaJasita umshado wonyaka ayidlare doubt umshado wangempela yazi umkhumbuzo wami Owami Yena kanjalo yeah but-ke bafethu asibingelele nje ngokusemthethweni sinamukele umuntu kaNtombela lona ngiyabingelela nami ngihamba noseswami la kahle kahle bengifuna ukujobelela kule nto aduyisho ethini lithi le ngoma entsha ithi ufike ngesikhathi esi-right yabo uthunyelwe ngabadala so ngiyayibuka lento leyo ukuthi mhlambe wena uthunyelwe ngabadala ukusi-invite la and sina sifike ngesikhathi esi-right nakho sesikhuluma sonke mina kahle ngithunyelwe uNkulunkulu Ngiyabuza but-ke umuntu uzoyibuza mdu nawe Thofa ukuthi nike nathula benikuphi submarine ngakho besibukwa besiperforma besikhona asikaze sinyamalala singanyamalala mhlambe ngokukhipha ingoma entsha kodwa kusho ukuthi umsebenzi umile ngoba ngaso sonke isikhathi uma usekhaya ucabanga ukubhala ingoma if akusona isikhathi noma ubone ukuthi hayi mhlambe angikho fit ukuthi ngayikhipha le ngoma uyalinda ukuthi uzubona nayi engayishaya and ufike ngesikhathi esi-right futhi lento abathi perfect timing Thofa besiloko nje besho umduthi besiloko sikhona phela ingoma zethu ile ngoma ekuthiwa ezingasoze zamuntu so masingena nje ngeke ungayazi ingoma yethu from way back wawuvumile wayivumile asikamsachitha ngoba zonke siphelelwa isikhathi wawuvumile sithandwa wawuvumile abaninzi abayazi lonto woza uzundinqete uzundinqele uzundinqete abaninzi abayazi lo ngiyakubona ncibilika lapho awu mame awu the fool put understand hey sobuboni utheke misobuchitha sobabili mfethu and futhi asengathi singagijima fast namdu ngoba isikhathi siyahamba yabona lento ashayini bafethu ucingo bafethu darling guwe valucingo uthi network ayikho kodwa manje ukhala nami darling guwe valucingo uthi network ayikho kodwa manje ukhala nami
sinama hit for days uyibona lo Ngixolele sithando sakadala khona ifest lami ngithandayo khona ifest lami ngithandayo ifathi kwathanda nani kakhulu bafethu imali sodamane sifaka nje lezi ingoma kuyisikhumbule kwaze nemduka kuphi umhambi la ne hayi ngoseNatal ngoseKZN kwakahle ekhaya kuseMarisburg seMarisburg ngiyakhumbula ukuthi awuyena wala eThepe awuyena wala eThepe kusho ngathi sangisiyo wala kwamashi kumtende kamashi hawu kuyafana semlazi ngesiye kwamashu sesama vulo ayikho leyo awumele umashi kumele nomi kanjani fana nami nomlazi into eyodwa nje nezingoleni nehadingi yabo lezindawo esiphuma kuzona fanele siqhenyeni bafethu ngazo hlele siphakamisa iflag ya understand yabo uthi usuka kwamasha uThofo uyazama by all means necessary ukuthi abalekise ukusaba isibandawo ukukhuluma ngoba athi ku right kamasha ku right kaphela but do sengike ngafika kaningi cha ngikaze ngibone ububi bendawo kune-vibe right ukuthi ngiyakhumbula wathenga imoto ethize yayibovu registration number yawo AG wafuna ukubhilonga and yabona mangiqhamuka endaweni kuthiwa lokishi ngibona ukuthi hayi kahle ngoba kamasha so sebengithathile yabona lento adoptiwe manje yazi ngicabanga ingoma zemalini isikhathi esiningi zidila nemshado last time nginibona futhi performa bekusemshadweni yini triggerisha that ngoba sicula ngothando ibona lento le and ingoma zethu masigcizelela sigqugquzela uthando obviously sizoconnecta to noma yipi event ngabe umshado ngabe ugubha into ethize uthando ungachaza ngento eziningi yayibona lento le so emshadweni yes performa kakhulu khona ngoba ingoma zethu ziyabahlanganisa abantu abashadayo kodwa ibuye ngabahlanganisa ushayele ngoba uzoconfirma ukuthi kuyenzeka yini after le ngoma yabo owayegcinethe baba usiba owayegcinethe baba usiba owayegcinethe baba usiba owayegcinethe baba usibale yayibona uthi Thofo ngale yavoice yakho yobunyoni unyuke nayo bantu bakithi bantu bakithi nanti nzambatheka yendaba hayi wesizwe sakithi hayi aningizwiseni le ndaba hawu ihlaza lingaka nanti ndoti dlala ngami ilanga libalele una yagcithe oyegcinethe baba usiba oyegcinethe baba usiba azebazivuse kuseni usiba oyegcinethe baba usibale yayibona nje ezalo mfethu ngiyakutshela ngithi mina ayingeke bethi yo siyakha ayikuthi siyabhedlisa ngoba umbalo wayigcinethe mhlambe khona into eyenzeka kodwa into enhle le ukuthi wafika bakithi wavele yaziphathela kanjani bethu kabi kanjani ukuthi ngempela mfethu usunga ngochwayitha mfethu aze ngithiwe nje kube khona odlalela kakhona yabona ithethe ukuthi umuntu esifazane but at the same time nomuntu uthi uyakuthanda uyambona futhi ukuthi unayo imali kodwa ukuthi wayengayikofela yabona inkinga le isikhathi singakabi right sengathi ngabadala sengayena ukuthi ngabadala bese bengakafiki ngabadala timing isingakho perfect yazi mntu ngifuna sishayele ethi jikelele isikhathi esiningi leyo siyisishaye masesekula sesihamba na sesibanika sebethi haya basiyabezo jikelele ma
Yabona le so sihamba nabo. Yazi ngaka ngathi olenzayo ngicela uthathe lapho Thoko. Kodwa nsizwe sungincoma kangaka kungekho lutho lwenzayo. Awuthi ngikholwe kanjani ngoba ubuhle bendoda zinkomo zayo umungithanda thumela bakho ngekhaya owase umthanda kangaka uthi mina ngikholwe kanjani insizwa musumthanda kangaka Yo ayingeke ukuthi yaqhubeka ibnani understand-ke lezi zinto engicabanga ukuthi ngibhala ngazo ziyasiza kakhulu yabo ngoba umuntu wesifazane uvela dlala nje asha press play ungene le ngoma yakhe imkhulumele yonke into kule out kube yona exoxanyana nje emakhaya ngiyacela ukuthi amajita awalalele imiyalezo eyingomeni yabona lento ukuthi ulalela ingoma nje ingathi shukwe no ilalele uzwi message ukuthi usisi uyayicelela ukuthi hamba uyovela inkomo zayo ubani obhalayo depend ngaleso sikhathi depend on mood yeah but most of the time nesneak umntu no yeah I would say mina I'm not a writer but yeah nginendlela uyihlo ngihlo nalokho ungabusho kanje yeah lokho into ongayisho ungabusho angeke ngisuse phansi ingoma so nina nobabili ngiyajola who no I'm checking because kunama rumors asho njalo outside correct me if I'm wrong but lawo rumors are there angifuna ukuthi manje sibe clear ukuthi niyathandana there's nothing wrong ekuthandaneni kwabantu abadala understand leyo behlangene nga something yokuthandana yabo leyo nani beniyenza lento mina ngiya approve because nithathe I decision enibonayo ukuthi iyona understand by the way niyathola cha asijule niyathandana siyathandana as a brother and sister la music siyathandana yazi ngoba no I'm not ngifuna ukisho mina icaca ngifuna ukisho mina icaca la music siyathandana ngoba khona umuntu osithandayo as ama couples so siyathandana kulabo abathi kodwa guys nina yi-couple yabo kulo muntu simnike lento ayifunayo because size la siza kubantu sobanike lento umuntu osithanda njengama couples mina sengize ngafunda ukuvuma ukuthi ngicela ngithi mina siphendule ungathi uphendula usizwe nje plus ungabi diplomatic yabo lento okay bengifuna ukuthi nenzani niyathandana kodwa umuntu mayeza kumina ethi mfethu umuntu wakho ngivele ngivume ngoba unaleyo nto ukuthi umuntu wami but uke washaya usizwa ikhulukhulu wami I'm just checking awukazi ushaya but lama rumors asuka lapha into abayibonayo abantu yazi ukuthi uma ngizokucula noThofo ngicula sithandana shuthi baleyo chemistry umuntu mayibuka bathandana chemistry yabo sometimes khona izinto umuntu akayicabanga ngathi nami ngiyayicabanga ngaso sikhathi uthi ngithi ngiyayiphimisela naye iphimisela ichemistry it's fanele aminsazana kudala 1996 so sijwayelene ngaleyo ndlela is it yes so nihlala ndawoni yes ni share everything ndawoni yes so mhlambe le room isuka lapha no wayisuka lapha isuka before singakahlali ngisho ngandawoni angifuni ukuthi sengathi ngibuza umbuzo strange ngibuza umbuzo ofanele iyafuneka iclarity no isuka from dala sisahlala eGoli ayisuka manje ngento yabo umdu wayexhopha umuntu wakhe ayemazi umuntu wakhe nawe uxhopha umuntu kaMdu bazi umuntu wakhe wayengamthandi uThofo ngoba wayibona ngathi senzana izilima uThofo wenza isilima ngenza isilima yabo lento le wayengamthandi ehlala emsola njalo kodwa lento yini kodwa wagcina ebona ugcina ukuthi ayibo kahle bayasebenza yini ke ngayami so ihlala isilandelayo ngoba namanje abantu basayitshela lokho bese ukushayela imali ungembongobolo nalapho sasi
siqwashisa sasakha sasikhuluma ngezinto ezenzakalayo yabona yeah balele gowa mumpete balele gowa mumpete balele gowa mumpete ngifuna ngoma kwathi nguwe Mengizange ngiyishaya. Uphinde. Uwe sandwa sami nalo malume wakho. Kanda kusiyo malume wakho. Umalume mbumbulu. Nina kade nithandana. Nalo malume mbumbulu. Yimine bengingazi sandwa sami ungiphoxile balele Gowa mumpete balele gowa mumpete balele gowa mumpete Tofoza balele thandwa Xolisa ke Akazi ngingena yina ngenziwe nguye ilo malume mbumbulu Nayi le party ke izwi Mina ngiyakuthanda ngiyakuthanda thandwa sami angifuni ulahlekelwa yilo muzi wami ngixolele thandwa sami sintside hey kodwa uyazi mangakhuluma ezakhe indaba kungabuhlungu balele gowa mumpete balele gowa mumpete balele gowa mumpete okay wait usukhuluma ngani ngokazi nimbumbulu manje ukuthi wenzeni angeke ngiphikisane nawe uyabona mkamurongo umshungu yino masekwenzela uyabona shut up la kwangasiyena ukazini wami vele ngakubamba you cheated on me balele you cheated gowa mumpete hey balele gowa mumpete balele gowa mumpete bese unteti khona nabe lentatu ibuza bano lalile nina suke sikhuluma suke bese kuyaqonda nake umuntu athi laba kodwa siyajabula bafethu ngoba abantu bathanda music kwethu and bahlale benathi by the way sehleli nayo imalini blessa ngizikwayo nje omnandi yazi ingoma zemalini njalo ziba hit hit after hit hits after hit wakhumbula ugachini by the way ungastendela kuma socials usicheck lapha ku Facebook page yethu podcast affirmation we call ourselves podcast affirmation lapho silandelwa abantu abawu 2.7 meter but numbers don't lie. Am I boasting or what? One of those things. Otherwise, it's quite a bit now with YouTube. Standing now with YouTube. And the women's a favor. Please tell your friends. Spread the word. Podcast affirmation is here to stay. We update ngama news enzakalayo, political stuff, human interest stories. Kushaka soccer, sports. Sports sikhona usicheke siyakhava indaba ethinta abantu besifazane futhi nazo siyayikhava uzokhumbula ukuthi ke saba no Pearl saba no Happy Girl saba no Jasita yo usebatheni but nje saba nabantu abanganjalo besifazane bazivakashelayo noziwadi kade khona not so long ago nje siyabalanda mtusi balanda bonke and today sinemalini why malini why is it very malini we go on packing singers so the question ukuthi ngibiza malini ngizokhokelana malini beyiloke ikhona yeah so thoma phimbo namnandi so lamaphimbo wenu singawasebenzisa kodwa
Malini kwasebenza siyathanda amavoice ezweni sifuna athi umuntu ngifuna uzongibheka ku album yami ngenza something kodwa manje ngiyasaba mhlawumbe ngizongibulala ngesemalini so malini so there was this question njalo umuntu mayifuna but akubi kangako ne akubi kangako uthi nabantu bami ngathi bazobe benza imicimbi bengicabanga ukuthi sifeature imalini khona but manje siyasaba ave singabizi asikho expensive akenze manje ngoba saxoxela mama ngenza bookings manje ngoba kusasela ngoba isikhathi siyahamba nama-level sakho umuntu akaqale manje abambe space sakhe yeah so le ngoma le esikhuluma ngayo ke manje ngicabanga ukuthi le entsha how many tracks akhona kule assume ukuthi kune extended play ne so how many tracks do you have? We have 4 but manje esikhiphe 2 it's uthunyelwa abadala nale ethi enye umamezala oshaya kamamezala abantu abafuna umamezala why guys usengasho lo ngoba na umamezala mhlambe niyazana I love my mamezala serious that's why imbiza ngebhoza ke kule ngoma yes yazwana kakhulu ngiyamthanda umamezala wami umamezala yena umamezala wami umamezala yena wamzalela ithemba lami ngiyamthanda umamezala wami so asibathandeni umamezala ayiphele lento yokuthi umakoti nomamezala abazwani siyayikhesa nje siyayinqamula akube kude futhi sithi kuyinyanga abantu besifazane abathandaneni bakwethu so hayi lento yomamezala nomakoti uzuhlukane nomuntu wakho ngenxa yokuthi awuzwani nomamezala no man guys umamezala akakufuni ayithi lo wadolene awuthi hlale back room uba no talk back room back room ngaqala ku big house big house what big house akakavuki kazi vuka lele esho be round into hayi bayaqonya umduduzi akazizwela Top, is it just that? Yes, back room, guys. Wow. One more and plate endlini. But it does a call. Yeah, very. Mina ngichaza umculo wenu mafethu into engithi nomculo wenu kakhulu ukuthi uthinta abantu. Yabo nje bengiphume ephathini ngiphuma la ngisuka khona sengichemically inconvenienced if there is such. Ngivele ngidlalele ingoma ezongenza ngingalali endleleni yabo ukuthi wow usingalong yabo ngithatha usingalong 2 minutes ubona usuyangena endlini. Awufika amadoda but first avoid leyo nto ungadrive upush understand la yabona indaba yokuvuka ikuseni uhamba oqala izimoto ukuthi ayenze izugeze wathi ngibesha but leyo nto must fall ayikho right ayigcine ngathi sagcina ngathi yabo sagcina ngathi no besiyenze before yaba nemphumela emibi futhi but manje ngicela siyeke babe yazi umculo wamalini uyathandeka ngicabanga ukuthi iphi ingoma esishini ngemistake eyokuqala ngosuka ngikhulumi ngosuka ngikhulumi somuntu omthaya somuntu oqalayo ngizala baba bekhala bonke ilamantombazane hayasixabanisa ngilindele udaliwa ngilindele isolami ngilindele usweethi wami yazi mnandi nale but ayicedanga lisuke kuyona ethi uthafola thina awushaye mntu okay ngosuka ngikhulumi zomuntu onqalayo ngosuka ngikhulumi zomuntu ongisukelayo ngizwa baba bekhala bonke bethi lamantombazane
amantombazana ayasixabanisa uTofola singamthanda ngifuna ukuhlala naye akala maruba ngoba ngicina ngihlala ndawonye ngempela umlomo yadala yazi nami ngicabanga lokho phela yazi bathi leko bethi ngithile abadala ayiyo yazi nami ngibona lokho bethu nyele ngabadala ufike ngesikhathi esiright yazi nami ngibona lokho bethu funa bibabe abadala ufike ngesikhathi esiright by the way umuntu wami ekhaya wafika ngesikhathi esiright yabona ukuthi iqala phi I did anyway bafethu bona umuntu wakho omusha manje zitshela ukuthi ufike ngesikhathi esiright ufike usustable kwawena usugrand kwawena ngicela umbambisisi because akusekho safe out there. Understand that walelo ushintsha bafethu by the way i8 sekhona nengculazi please yenza sure ukuthi une partner eyodwa. It's a brotherly advice. Sure. To young kids out there, it's time and your advice. Please look after yourself. It's very important. Guys, thank you for coming. Yes. Kodwa benifuna ukubhodla ngako ningabuka le camera nibhodle ngako enifuna ukusho engingakwazi nifuna ukusho nikayibuka le manager phela i-manager mhlawumbe ine-30s. No, sifuna nje ukubonga kuma fans wethu from the beginning kuze kube imanje abangasilahla noma bebengasasiboni kuze belethani kuphi nithulile khona abanye abavela baqhamuke umuntu akukhumbuze ingoma nawo usuyikhohle wayigcina studio indlela abaloyal ngayo kuthina siyabonga qhubekani niloke nisibambile bafethu nathi soza siloke sinilethele umculo omnandi. Awusho lutho ngoKane. Okay. Lalela omunye loyo osipholela ingoma zethu from loyal fan. Usizwe Blossom naye loyal fan. I'm not a fan, I'm your friend. No, second show. Oh, go music. Okay, besides being ngiyathandayo ngoLucky Kane uye abe nama advices amahle for thina. Indaba ngenze kanjeni yabona ukuthi umuntu okuthanda aza kuluse endleleni ukuthi akakufuni ukubona ubheda. Mfethu la ukhona uyazi nawe. Yes, and then abantu mabefuna ukusibhuka nje badusho nje. Since sekuyaqala manje busy, yaqala busy. Ibhizi ka December. Yaqala. Ashado ngo-December. Yaqala manje futhi ngo-September but njoba nje. Tofeng please avoid lento ukuthi hey abantu abanamali uthi awunamali. Yeah. Wena. Ngempela kuba angilazi phakethe abantu banayo imali engibonile mshado. Hey banayo imali. So yabona just siqala imshado njengoba uJust eqala nje siqalile. Well namanye ama events ke akhona. Ngasithola ku 083 509 3738 083 509 3738 and then go email it's malinibookings@gmail.com. Yes. I'm page. Oh yes, of Ngathi social number. Usebe was doing. It's page it's Malini Official SA ku Facebook, Malini Official SA ku TikTok, Malini Music ku Instagram. Nice. Usekushilo kade ngithi abusho. Personal uThofo Goge ku wonke indawo. Ntombela yonke indawo. Mntu are you a morning person or umuntu ole? Not morning person. Prefer ukuvuka prefer isikhathi sasekuseni or santambama? Anginasikhathi yazi makuphelile ubuthongo kodwa angikwazi ukuthi mangivuka ngibe active ngijampe kanjalo. Chiefs of Pirates amakhosi amahle abafana bokuthula nokuxola bakusathinta kukhulu. Ayisayifela ngaleyo. Saphela noma sekuthiwa hey lalela yabona lento ngithi ayalalela.
Sofela khona. No retreat, no surrender. Sibamba head on. Ongitsheleke ngendaba zekudla out. Prefer ukudla out or prefer ukudla e-restaurant? For mina ukudla endlini useva imali kakhulu bese uyazijabulisa ngaleso sikhathi ukuthi uphume udla out. Akungabi into yakho njalo ngibonakala udla out. Yabo. Ekhaya nasendlini kumele kube warm, kube so ukusave or uspend? Hayi mina ngiprefer ukusave. Aw, imali yakho amantombazane seyidlela nje. Waze walate. What was Seyqedile. No, but guys, thanks for coming. Yazi isibonge kakhulu ukuthi nifike namhlanje ngizospenda isikhathi esithize nathi nanomculo nje omnandi nofethu. I think khona abantu bethu abasibukayo ku TikTok, abasibukayo futhi ku Facebook. Mhlawumbe imessage nje for umazethu ngiunderstand ukuthi uzanele imbokazi by the way ama crown abese semome with the hope yokuthi uzoba ingxenye ama crown but uNkulunkulu benohlelo lwakhe. I-message engayibhekisa kubona sithi nje condolences to i-family nabangani abasondelene naye and the media at large nje ngoba ube umuntu wemedia kakhulu wethanda babathanda labantu sithi nje abantu abaduduzeke uJehova asingesikwazi ukumphikisa mase kufika isikhathi sakhe ungazama wena uthi uyazama kodwa masethe umuntu wami ngiyamlanda sithi nje abaduduzeke njalo ke izophuma nale message siyafihla mhlambe umazethu ngicela ukuthi sikunderstand lokho. Anyway, don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Done. Hola. Tarap.